Kubingelele ngiphinde ngomukela ngibukela kwesimanje sikulise zona indaba ezisahamba phambili ngaso ke isikhathi njengamanje ke inyanga yeshumi ke yenze izimanga lapha ke kuyena ke yena ke lapha uSinqamsodidla njengoba siyakhumbula ukuthi uSinqamsodidla ke uke watrenda lapha ke emcimbini wakhe ke lapha ke umthandeni ke umfuka amanqele futhi ke uSinqamsodidla ke uzomkhumbula lapha ke kwezinye zeingoma ke ezake zatrenda noma ke izinto ezake zatrenda lapha ke engomeni yakhe ke umthandeni njengokuthi ke yiyiwe emanqele ke uSinqamsodidla ke walapha ke emcimbini kamthandeni ke kwasho ukuthi ke ungene ngempela ke lapha ngongemthetho ngaphambi kwabaculi noma ke lapha estage lapho okudlalela khona ke abaculi ibodyguard ke labe selimthatha yena ke uSinqamsodidla samphosela ke kubalandeli noma lambuyisela ngale kocingo olungale kwabalandeli lokho ke okwenze ke abantu ke bagxeka wona ke umcimbi wakhe umthandeni kanye namabodyguard ayokhona lapha ke emcimbini kodwa ke usenze ke ubulungiswa yena lapha ke inyanga yeshumi yalena ke eBergville yambiza ke uyena ke mina ngayithanda ke izinto ezifana nalezi ayikho into engijabulisa nje ukubona umuntu omnyama efaka isandla komunye umuntu omnyama ngaphandle ukuthi kube khona utusayo noma wenzani uthi mawunotho uthi mawuneshumi ubona ukuthi eyikhona insizwa lana edinga u30 cent awungcona ke nginike lo 30 cent vele mina ngizokwazi ukuqhubha ngalo 70 cent hayi bafowethu nene uNkulunkulu asenipha amandla ningaphela amandla bafowethu ningadikubali siyayithanda izinto ezifana nalezi lapha enicaphune khona uNkulunkulu andise inyanga yeshumi hey andibathanda ukubukwa ngizwa kuthiwa uthathe lo mfolo nangu lo mfolo kade kubukiswa ngaye lapha emcimbini wegciwane elisha isecurity lambamba lamphosa ngale wadlula istage wadlula nabantu wayowela ngale esangweni la kungenwa khona abantu lamlandela msakaza ngempama libukisa ngaye kushuthwa ngathi kuyashuthwa efuna ukuthi phela ebukwe bese kuthiwa isikole ujimile ukwazi ukuqubula umuntu emphosele inyanga yeshumi kuthiwa umthathile-ke lo mfo akubukiswa ngaye amthengela iwashi elidulayo 7,000 cash amthatha wamgqokisa kusuka phansi esicathulweni kuya phezulu kuthiwa lezi impahla uma ngabe ibalwa bezithi 24,000 kuya le ashutha-ke ngiyazi inyanga yeshumi uyathanda ukushutha-ke ibukiseke amshutha-ke manje icanisa lo mfo owayekade ebukusa ngaye lo mfo emphosa leli security ucinisa leli security manje ukuthi wena njengoba umthathe ngathi akusiwo umuntu useless ubalekile kuthina umthengele izinto ilebuli kuphela ya yazi khona abantu abasenenhliziyo shem hayi bengimzwela lo mfo mlaxaza hayi nobuntu inyanga yeshumi shem.